batali nani ma form 5s kuthi ema results aka form 5 aphume abanjani mahle noma mabi it doesn't matter lokumcokwa ukuthi empilweni kufanele ube neliphupho encwadzini yaGenesis Josepha waba neliphupho bekalele phansi kodwa wathi bona amile nawe uyadzinga ukuthi ube neliphupho empilweni ukuthi ufuna ini number 2 wathi bona emile kungendeka ukuthi nawe ema results abe negative ngalenye indlela ulele phansi dibone umile dibone ungiloku lofuna kuba ngiko ngelikusasa dibone unginesi unginjiniyela ungidokotela ungiba dibone wena awudzingi ukuthi utshelwe ngumuntu kumele utibone wena kuze utoba ngilento lofuna kuba ngiyo now imistake ya Josepha wase utshela umndeni wakhe ukuthi yena utibone emile umndeni wakhe uguqile ukhotheme lokwaba liphutha lelikhulu lokho ngekuthi ucabanga wena ukuthi ukhona imloto akujabulela ukuthi wena utawuba ngcono utawuphumelela utamphatha lalela vala umlomo ngelikusasa lakho bathakathi abaprofeti kodwa beva wena uti expose ukuthi wena ufuna kuba engineer wena sothola scholarship wena sekungiloku thula yenda tindvo takho uthulile ungadi expose ungaveteli titha takho ukuthi tati ukuthi wena wendani kude lo takujabulela ukuthi uyaphumelela kuyavakala